गणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजी भाद्रपद महिन्यांतुले शुक्ल पक्षाची एकादशी देवाला उडगास करूक स्मरण करच्याक एक लायक आमक सदवकाश करून दिला आमगेले ग्रुपान भागवत पुराण कोंकणी ग्रुपान। भगवत गीता पारायण करता करताची आमका कृष्णाल वैरी प्रीती भक्ती श्रद्धा वाढून येता। कित्याक म्हळ्यार गीता देवान अर्जुनाक सांगला जाल्यार तो आमगेले एक प्रतिनिधी म्हूण येता। हांगा श्री कृष्ण परमात्मा आमकां भौतिक प्रपंचातून परमार्थाक पावच्याक वाट दाखयता। सांगची जाल्यार आतां एक सादारण गुगल मॅप म्हूण येता त्या पळोवन आमकां परमार्थाक वचचे वाट दाखयता असतो। मस्त वेळ काळना सकाळी रेसिटेशनाक रेडी जावन आसा ती गीता महात्म्य म्हणून आमगेले आजी पारायण सुरू करूया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ गीता महात्म्यः। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापादि पूर्वजन्म कृतानि च। मलिने मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृत स्नानं संसारमलनाशनां। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्रात् विनिसृतम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः। पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापि एकं तस्य देवस्य सेवा। इति गीता महात्म्यं कृष्णार्पणमस्तु। आमगे आता गीता पारायण सुरू करूया। फर्स्ट चॅप्टर अर्जुन विषाद योग। हेमापै माताजी रेडी जावन बसल्यांची म्हणच्याक चॅप्टर फर्स्ट हेमापै माताजी श्लोक 1 to 23। ताजे नंतर नंदन नायक म्हणटलींची 24 to 46। हांग परीक्षा काय पाप जाल्यार आपण म्हण वग्गी म्हण वता म्हण सांगून भारी एक उमेदीन हे केला। देव बरे करू देवा तुगेली परीक्षा लायक जावं। ओके स्टार्ट। हेमापै माताजी स्टार्ट। ओम हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद्गीता नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अथ प्रथमोऽध्याय अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत्। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतु चेकितानां काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् पुरुजित् कृतिबुन्तिभोजश्च शैबश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्मादिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् तथा शङ्काशभैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसेव्याभ्यहन्यन्त सशब्दम् अतुलोमुलोऽभवत् तथा श्वेते हये युक्ते महति सन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदम्नतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च अपराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदं माह महीपते अर्जुन उवाच सेनयो उभयो मध्ये रथं स्थापय मे अच्युत यावदेत निरीक्ष्येऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धुम् अवव्यमस्मिन् रणं समउद्यमे योत्समानाववेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदमिदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्णात् युयुत्सं समुपस्थितुं सीदन्ति मम गात्राणि
मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्णः न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोर्गैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथाः एतन्न हन्तुमिच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राण्णः का प्रीतिः स्यार्जनार्दन पापमेवार्यते तस्मान् अद्वैतानान्ततानिनः तस्मान्नारायण्वयन् हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोर्पहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्धितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षणे प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवाच्युत अधर्मो विभवात् कृष्णः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डो न क्रियाः दोषैरैतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकाव्यैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माणां कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरकातिनियं वासुं भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् ते हन्युः तान्मे श्रीमदरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थुपपाविशत् विसर्ज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। मायका तुम्ही म्यूट असायची. हरे कृष्णा. भारी लायक झालंय हेमा माताजी, भारी चंद कोण वळलाय आणि नंदन बाबू तुवे लायक कोण वळी देवा. ऑल द बेस्ट फॉर युअर एग्जाम्स. नेक्स्ट आम्ही मुखार वचा दोन्ही अध्याय सांख्य योग वेलकम देवा. आता नेक्स्ट दोन्ही चॅप्टर सांख्य योग त्यार्जन म्हणटलीची 1 to 24 हेमा नरसिंह शेणे माताजी, 25 to 48 रचना शर्मा माताजी आणि श्लोका 49 to 72 डॉक्टर कामाक्षी माताजी. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ द्वितीयोऽध्याय सांख्ययोगो नाम. संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम्
अश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिं करमर्जुन। क्लैबम् आत्मगमपार्थ नैतत्त्व उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा तिष्ठा परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैष्णवमपीह लोके हत्वार्थकामां तु गुरून् हैव भुञ्जीय भोगान् सुधिरप्रदिक्तान्। न चैतद्विद्म कदरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि मम पन्युद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपद्मं मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्दप न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूव। समुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषते गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा देहान्तरप्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखद आगमपायिनो नित्या सांस्थितिक्षस्व भारत। यं हि न व्यदयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोऽन्ध त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अन्धवन्द इमे देहा नित्यशोक्या शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मादुद्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। वेदा विनाशिनं नित्यं ययेनम् अजमव्ययम् कदं स पुरुषः पार्थ कं खादयति हन्दिकम्। वांसांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अच्छोद्योय अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातन। रचना माताजी असावे तुम्ही ऑनलाईन असावा. अच्छा माताजी हांव अच्छा, सांगता अच्छा. एक्चुअली मोस्टली अनम्यूट जायन अशें दिसता. हरे कृष्ण स्टार्ट करता. हा. ओके
अव्युक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानि नान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनम् अन्यः शृणु श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि स्वधर्ममपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माधियुद्धाचेत्रे युद्धाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यद्रच्चया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम् ईदृशम् अत चेतत्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद् अतिरिच्यते भयात् ऋणात् उपरतं मन्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं न किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम् अवाप्स्यसि एष ते भीहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवादरता पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिना कामात्मना सवर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां ताया परत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावनर्थ उदपाने सर्वदा संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानथ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भू मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
दूरेण ह्यावरं कर्म बुद्धियोगाद्वनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाफलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्य नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितिर्मुनिरुच्यते य तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेषे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मो अङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीन मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमाः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषाविमुक्तैस्तु विषयनिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्स्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिर्शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसे तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे
भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनैः आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्राविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति एषा भ्राम्यस्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्याम् अन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं रक्षते। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरी बोल तेग्गां काही भारी लायक करून म्हणले हेमा माताजी, हेमा शेणे माताजी, रचना माताजी आणि डॉक्टर कामाक्षी माताजी भारी चंद कोण तुम्ही सांख्य योग म्हणलो 2 अध्याय हांगा जाल्लो। आता 3 अध्यायावरच्या कर्मयोग तो दोगजण म्हणटलींची श्लोका 1 to 22 लक्ष्मी मल्ल्या माताजी आणि श्लोका 23 to 43 वनिता माताजी। ओवर टू यू लक्ष्मी मल्ल्या माताजी। अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोग। अर्जुन उवाच जायासि चेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिः जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां योजयसि केशव व्यामिश्रेणेव तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽवाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तमया नघ ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्माणामनारम्भात् नैष्कर्म्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कारयते हव्यस्य कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियाम्यारभतेऽर्जुनः कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम् अशक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणा शरीर यत्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञात्वा कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञप्रज्ञा स्पृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्वम् एषवोऽस्तिष्ठ कामदो देवान् भावयतानेन ते देव भावयतुं त्वा परस्परं भावयन्तं श्रेयः परमावप्यथ। इष्टान् भोगान् हि देवा दास्यन्ते यज्ञभावितः तैर्दत्तना प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्नेन एव सः यज्ञशिष्टशिना सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्किसै भुज्यते ते त्वगं पापः
ये पञ्चाध्यात्मकारणात् अन्नात् भवतिं भूतानि पर्जन्यादन्नभं भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मा सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानो वर्तयति यः आगयोरीन्द्रियारावो मोघं प्रार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्ट तस्य कर्म कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादशक्त सततं कार्यं कर्म समाचर अशक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्तितः जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यादाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावप्तव्यं वर्तयेव च कर्मणि हरे कृष्ण यदि ह्यं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उच्चिदे यदि मे लोका न कुर्यात् कर्म चेदसं संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामि मां प्रजा संका कर्मण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारतः कुर्वाद् विद्वान् तदा सक्तो चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोत्सयेत् सर्वकर्माणि विद्वानुक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्तारहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाभावो गुणकर्मा विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सजन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्सतविदो मन्दात् तत्सविद् न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासादात्मचेतसा निर्मोहो भूत्वा युद्धस्य विगतस्वर ये मे मतमिदं नित्यं तानुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तनुयोसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मिभिः यते तभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तात् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहं किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियार्थेषु रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो अस्य परिपन्थिनं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मान् अनुष्ठितान् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावः अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छनपि वाष्णेय बलादीव नियोजितः श्रीभगवान् उवाच काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप विद्येनामिह वैरिणं धूमेनाव्रियति वह्निः धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च अतुल्बेनावृतो गर्भ तथा आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिना नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्टुरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोर्बुद्धि यस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्येषु ज्ञानमावृत्य देहिनं तस्मात्तम् इन्द्रियाण्याद्यौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मान् हि प्रजहि येन ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पर्याण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परो बुद्धिः
यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मनः जहि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरी बोल दोघांकय. लक्ष्मी माताजी आणि वनिता माताजी इतले चंद कोण केन्नाय पारायण करता मग दिसत म्हणटनाची पट 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 एक चूर हें जायना तेरे चुक्कन तेरे भारी चंद कोण म्हणले माताजी. कर्मयोग जाल्लो आता मुखारचे ज्ञानयोग. हंतू दोग जण म्हणटलींची विणामल्य माताजी 1 to 21 आणि गंगा कुडवा माताजी 22 to 42. ओवर टू यू वीणा माताजी. हरे कृष्णा. श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञान कर्म संन्यास योगः. श्री भगवानुवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तावानहमव्ययम् विश्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्. एवं परंपरा प्राप्तम् इवं राजर्षयो विदुः. सकालनेहा महता योगो नष्ट परं तपः. स एवायं मया तेद्या योग प्रोक्त पुरातनः. भक्तोऽसि मे सखा चेदि रहस्यं हेतदुत्तमम्. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः तथा मेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति. श्री भगवानुवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परं तप. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं. पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन. वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपासा पूता मद्भावमागताः. ये यथा मां प्रपद्यन्ते त्रांस्तथैव भजाम्यहं. मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः. काक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्ता इह देवतः. क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टां गुणकर्मा विभागशः. तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्. न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्म फले स्पृहा. इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं. किं कर्म किमकर्मेति कवयो प्रत्यमोहितः. तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात्. कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः. अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. कर्मण्यकर्म यः पश्येत् कर्माणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्. यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जितः
ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा तत्त्वकर्मा फलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृतोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराश्रितयुत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। हरे कृष्ण। यद्र चालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत् कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म भवेत् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्राह्मज्ञा अपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वानीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यथय संशितव्रताः अपानवति प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्म जन्विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमुक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजीनं सन्तरिष्यसि यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्तिनः परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ओम
तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णार्पणमस्तु। हरिबोल माताजी दोगांकय. वीणा मल्ल्या माताजी आणि गंगा कुडवा माताजी. ज्ञानयोग भारी आयकून तुम्ही म्हणले. एका पशी एक एक्सपर्ट जाल्यांच्यात आमगेले पुराय डिवोटीज. आता नेक्स्ट आम्ही 5 अध्यायावरच्या कर्म संन्यास योग हे दोग जण म्हणटलीची 1 to 15 पद्मा भट माताजी आणि 16 to 29 पूर्णिमा शेणे माताजी. पद्मा भट माताजी हांनी केन्नाय आमगेले ते लिरिक्स पद्मा भट माताजी आणि गायत्री माताजी हांनी केन्नाय ते आमकां स्क्रीन शेअरिंग करता आसताची तांगेले एक सेव केन्नाय आसता आमगेले ते गीता पटणेकर. आता मी ओवर टू यू पद्मा भट माताजी. कर्म संन्यास योग. हरे कृष्ण. अथ पंचमोऽध्यायः कर्म संन्यास योग. संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ ये तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पण्डिता एकमप्यास्थित सम्यम् उभयोर्विन्दते फलम्. यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते. एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति. संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयो गतः. योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति. योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मजितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते. नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्. पश्यन् शृणन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् घृणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि. इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रविवाम्भसा. कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये. युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्. अयुक्तः कामकारेण फलोऽसक्तो निबध्यते. सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी. नवद्वारे पुरे देहि नैव कारयन्. न कर्तृत्वं न कर्माणि तजति भूः. न कर्मफलं
न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यतव्यज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा स्वत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञानाग्निर्धुतकल्मषः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिश्चैव श्वापके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैजर्तितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः नः प्रहृष्येत्कृत्प्रयं प्राप्य नोद्विजेता प्रचाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसखात्मा विन्दातात्मनि यत्सुखं यः ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्त्यवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शकन्योतिहैव यः सोढं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तसुखोरान्ततरारामः तथान्तज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणां ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणां ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नदैवात्मनः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोधो वियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् आभितो ब्रह्मनिर्वाणां वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुर्चैव वान्तरे भ्रुवुः प्राणपानौ समौ कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारां यज्ञथापासं सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सत् इति श्रीसमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः। ॐ तत्सत्। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरि बोल। पद्मा भट माताजी आणि पूर्णिमा शेळे माताजी कर्म संन्यास योग भारी चंदोगून तुम्ही पारायण केले आता आणि मुखार वच्चे आम्ही संचे अध्याय ध्यान योग या दोग म्हणटलेंची श्लोका 1 to 24 विद्यापै माताजी तशी 25 to 47 गीता शेणे माताजी। ओवर टू यू विद्या माताजी। हरे कृष्ण। ओम परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्यायः ध्यानयोगः। श्रीभगवानुवाच अनाश्रिता कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। अरुरोक्षेर्मुनिर्योगं
कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमकारणमुच्यते यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्म यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैवाह्यात्मनो बन्धुः आत्मैवारिपुरात्मनः बन्धुरातात्मनन्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवात् जितात्मन प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटोस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुनिर्मित्रार्युदासीना मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाञ्जिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरोग्रीवं धारयन्न चलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मविगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः शान्तिनिर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नाचनत्यस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनश्नतः न चान्ति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मनेवात्मवात् यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्येतात्मनि तुष्यति सुखमात्रान्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यये तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम् स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सेवेन्द्रियाग्रामं विनियम्य समन्ततः। हरे कृष्ण अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा ऐक पडतोय वै शनै शनै रूपमेध बुद्ध्या जति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्च चञ्चल स्थिरं ततस्ततो निययं चेदात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्त मनसंहेन योगिनं सुखं मुक्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूत कल्मषं युज्यनेव सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शं
यंत सुखम उश्रेत सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षेते योगयुक्तानां युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन यो मां पश्यन्ति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्यां न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलस्त्व स्थिति स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रडं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव दुष्करं सदुष्करं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबायो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यति असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मा तु यथा शक्यो वाप्नोतुमुपाप्नुयात्। अर्जुन उवाच आययति श्रद्धयोपेतो योगा चञ्चलमानस अप्राप्य योगसं सिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भव विभ्रष्ट शीछन्ना भ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाभावो विमूढो ब्रह्मण पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुर्महर्ष शेषत त्वदन्य संशय स्वास्य चेतानु उपपद्यते। श्री भगवान वाच पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्य विद्यते न हि कल्याण कंचित दुर्गति तात गच्छति प्राप्तु पुण्यकृतां लोकानुशिष्ट्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वे दुर्लभतरं लोके जन्म यदि सदृशं पूर्वाभ्यासेन तैनेव रियतेर्वशो अपि सः जिज्ञासुरपि योग्यस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाधुतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बश अनेक जन्म संसिद्धोस्ततो याति परमां गति तपस्वी भयो अधिको योगी ज्ञानिनो अपि मतो अधिक कर्मी भष्याचिद्धिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनाम् अपि सर्वेषां मद गतेतनात्मरात्मनां श्रद्धवान् भजयते यो मां समे युक्ततो मत इति श्री विश्वतारतंत्रे ध्यान योग 6 अध्याय संपूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे बोल लायक कोण म्हणले विद्यापै माताजी लायक कोण म्हणले आणि गीता शेडे माताजी तुम्ही नवी डिवोटी म्हणून आमचं झालेलं आहे मेसेज तुम्ही लायक कोण म्हणले हाजी आणि प्रतिपटी थोडे मिस्टेक झाला थोडे आयडी ना लायक कोण तुम्ही प्रयत्न केला केन्नाय तुम्ही हांतू आमगेला हांतू भाग घेवका म्हणून आम्ही आणि मुखारी आमगेले भारती पै माताजी हानी टेक ओव्हर करतलींची भारती पै माताजी। धन्यवाद माय माताजी। हरे कृष्णा
आतापासून आम्ही फर्स्ट सहअध्यायु भगवद्गीतेचे फर्स्ट सहअध्यायु कर्मयोगा ಬಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಜಲ್ಲಮ್ಮಿ ಅತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ सहअध्यायु 7 ತಕುನ್ 12 ಪಾसून ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕುವ आज आमगेलटू ज्ञान विज्ञान योग 7 अध्यायु ज्ञान विज्ञान योग रिसाइट करचाक आमगेल आदरणीय गौरी भट माताजी आणि आमगेल सकळान प्रीतीची राधिका भाऊ माताजी सची ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. अथ ज्ञान विज्ञान योग नामः अध्यायः. श्री भगवानुवाच मया सत्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मा यथा ध्यास्यसि तच्छृणु. एतत् ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ध्यातव्यमवशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यदतामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरस्तदा. अपरेयमितस्त्वान्यां प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतां महाबाहो एदं दार्यते जगत्. एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं दृशु. पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजस्यास्मि विभावसो. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम्. बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं. बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं. धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ. ये चैव सात्विका भावः राजसस्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न तमं तेषु ते मयि. त्रिभिर्गुणमयैर्भावै येभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्. दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः. मया या प्रहतज्ञानः असुरं भावमाश्रितः. चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन. आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ. तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्ति विविष्यते. प्रियो हि ज्ञानिनोऽर्थ्यम् अहं स च मम प्रियः. उदारा सर्व एवैते ज्ञानितात्मैव मे मतम्. अस्ति स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्. बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते. वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभः. कामैस्तैस्तैर्हत ज्ञानः प्रपद्यन्ते न्यदेवता. तं तं नियममस्ताय प्रकृत्या नियता स्वया. यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्. न स तया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते. लभते च तथा कामान् मयेव विहितान् हितान्. अन्तवन्तु फलं तेषां तद्वत्कल्पमेधसा. देवान् देवयजो यान्ति
मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ईर्ष्याद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्तः भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् आध्यात्मकर्म चाखिलां साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि बोल गौरी माताजी, हरि बोल राधिका माताजी. तुमगेल सुमधुर आवाज जाणतो ज्ञान विज्ञान योग ऐकून मस्त आनंद झाली मनाक. अनंत अनंत धन्यवाद तुमका. आता 8 अध्याय अक्षर परब्रह्म योग आव 1 to 14 श्लोक सांगता सर आणि गायत्री माताजी 15 to 28 श्लोक. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. अथ श्रीमद् भगवद गीता अष्टमोऽध्यायः अक्षर परब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं क्योत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संहितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः. यं यं व्यापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामे वैश्यस्य संशयम्. अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिन परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्ता युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुप्यति दिव्यं. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरधि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्. अनन्या चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ
नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ओवर टू यू गायत्री। माम् उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमागताः। अब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनोऽर्जुन माम् उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहं यत ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनः। अव्यक्ताव्यक्तयः सर्व प्रभवन्त्यः रागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशं पार्थ प्रभवत्यः रागमे। परस्मातु भावनोस्म योक्तो व्यक्तात् सनातनः यं स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्त समातु परमां गतिं यं प्राप्या न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्तनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततं। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयात यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निः ज्योति अहं शुक्ल षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः। धूमो रात्रि तथा कृष्ण षण्मास दक्षिणायनं तत्र चन्द्रामसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। ओम तत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परम ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरी बोल गायत्री माताजी. बारी लायकून सांगितलं असं तुम पळयतना खुशी दिसता म्हाका. तुमगेल तसले युवा पिढी जनान उमेदीन मुखार येवन शिकून श्लोक सांगचे पळोवच्याकय खुशी दिसता आयकुच्याकय खुशी दिसता. तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद. सकडंगू तसं गायत्री माताजी आमगेल भागवत पुराण कोंकणी टिमान कितले एक्टिव्ह मेंबर म्हणून तांकां पळोवन आमी इन्स्पायर जावका तशी आसा तांणी. अनंत अनंत धन्यवाद गायत्री. हरे कृष्ण. आता 9वा अध्याय राज्य विद्या राज्य गुह्य योग सांगूक आमगेल उटासची आमगेल मालगडी श्यामला माताजी. ओवर टू यू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री परमात्मने नमः. अथ 9मोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः. श्री भगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रव्यक्षाम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्. अश्रद्धदाना पुरुषा धर्मसास्य परन्तपः अप्राप्यं प्राप्निवर्तन्ते मृत्युं संसारवर्त्मनि. मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थितः न च मत्सानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं. भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः. यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्यानित्युपधारय.
सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विश्रशामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जयः उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परम् अहमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानविचेतसः राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्य अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्त्यश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहम् अहमौषधं मन्त्रोऽहम् अहमेव आज्यमहग्नि अग्निरहं हुतं पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रक्षामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् समाप्यः अहं वर्षं निग्रहाण उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वैनातश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄनान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्ता प्रयश्चति तदहं भक्त्युपरतम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्म बन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्वा मयि चेतेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समस्मन्तव्य सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रा स्तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा
अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानां मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योग नाम नवमोऽध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरी बोल हरी बोल श्यामला माताजी मस्त लायक करून क्लियर जाऊन सांगितलं तुम्ही बारी खुशी झाली माताजी तुमगेल तसल मालगाड्याला आशीर्वाद आमक जाव का आणि तुम्ही आमक सगळ जण एक इन्स्पिरेशन अनंत अनंत धन्यवाद माताजी। आता दांचे अध्यायु विभूति योग सांगू कामगेल उठासची एका तकुनो 21 श्लोक रश्मि भट माताजी 22 to 42 श्लोक संध्या ईश्वर माताजी। All to you माताजी। रश्मि माताजी। श्री परमात्मने नमः। अथ दशमोऽध्यायः विभूति योग। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः एतेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षया अहमार्धिर्देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मामजमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् सम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैर्प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तप्तोः दानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव प्रतर्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मानसा जाता येषां लोक इमां प्रजा एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्येते नात्र संशयः अहं सर्वस्य प्रभवो यथा सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभाव समन्वितः मच्चित्ता मद्गतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थं महामज्ञानजं तमः नाशयोत्मा भावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् अवुष्वामर्षय सर्वे देवर्षीनारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रुवीष्य मे सर्वमेतत् श्रुतुं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयमेवात्मानं वित्ते तत्त्वपुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश
देवदेव जगत्पते वक्तुमहर्षशेषेण दिव्याह्यात्मा विभूतयः या विभूतिर्लोका इमां स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिं शृणुत्वा नास्ति मे मृतम् भगवानुवाच हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मा विभूतयः प्राधान्यता कुरु श्रेष्ठ नास्तैतो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामान्त एव च आदिनामं विष्णु ज्योतिषां प्रविष्टं शुमान् मरुत्वास्मि नक्षत्राणामहं शशि श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरीणाम् अहम् पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महर्षीणां रघुरहं गिरामस्म्येकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छ्रेश्रवसमस्वानां विद्धि माम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानाम् अहं वज्रं धेनूनाम् अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्यमा चास्मि यमः संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि श्रोतासाम् अस्मि जाह्नवी सर्गाणाम् अधिरन्तश्च मध्यं चैवाम् अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणाम् अकारोऽस्मि द्वन्द्वं सामसिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो दाताहं विश्वतोमुखम् मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्चनारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनाम् अहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्वतामहं वृषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनाम् अप्यहं व्यासः कवीनाम् उशना कविः दण्डो दमयिताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तमहम् अर्जुन
न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोंशवसम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरिबोल रश्मी माताजी, हरिबोल संध्या माताजी. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಯುನೀಕ್ ಅಸ आणि ऐकून भारी खुशी जाल्ले. देवाल विभूती ಬಗ್ಗೆ देवाल विशेष शक्ती ಬಗ್ಗೆ आणि देवार ऐश्वर्या ಬಗ್ಗೆ या चॅप्टरांत 10th चॅप्टरांत विभूती योगांतू अशें ते ऐकून भारी खुशी जाली माताजी. कीर्तना क्लासांत आमी तुमगेल सिंगिंग ऐकलींची जाल्यार हे श्लोकय तुमी इतली छंद कोण पठण केली की मना भारी खुशी जाले. अनंत अनंत धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण कृष्ण. आता 11th अध्यायु विश्वरूप संदर्शन योग संगु कामगेल उठासाची 1 to 19 श्लोक स्फूर्ति पै माताजी, 20 to 37 श्लोक राघवेंद्र प्रभुजी आणि 38 to 55 श्लोक हिस ग्रेस सूरत माधव प्रभुजी. ओवर टू यू माताजी. हरि ओम. अथ ओम श्री परमात्मने नमः. अथ एकादशोऽध्यायः विश्वरूप दर्शन योगः. अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंहितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्. एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमा. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः. तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्य देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ततः स विस्मयाविष्टः हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत.
अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। हरि बोल। हरे कृष्णा। सुर को तो माता जी। वही प्रभु जी सुर करे प्रभु जी। द्यावा पृथ्व्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्भीता प्रञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तिति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बाहुवक्त्रा महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तताहं नभःस्पृशं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितानन्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णो। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वं धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनी पालसङ्घै भीष्मो द्रोणः सुतपुत्रस्तथासौ सहासमदीयैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते स्वरमाण विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै यथा नादिनं बहो अम्बुवेगाः समुद्रम् एवाभिमुख द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। लेलिहसे ग्रसमानः समन्ताल्लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलाद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो। आख्यानि मे को भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्
कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृतः रर्ते तीत्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वसिष्ठा प्रत्य अनीकेषु योधाः तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयि वैते निहताः पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतां त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहरस्यत्य अनुरज्यते च रक्षांसि भूतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगाः कस्माश्च तेन नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्य आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं सद असत् तत्परं यत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्लोका 38। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् एतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमो अग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वत् प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्व पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तात् अथ पृष्ठस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनन्तवीर्यात्मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम् असोत्कृतोऽसि विहारशय्यासनया भोजनेषु एकोऽथवापि अच्युतम् अप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्रतिमा प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वम् अहमीशमीद्यम् पीतेव पुत्रस्य सखेष्व सख्यु प्रियायार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च तदेव मे दर्शयादेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञार्ध्यानेर्न दानं
न च क्रियाभिर्न तपसोभिर्ग्रे एवं रूप शक्य अहं नरलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु परे प्रवीरा माते माते व्यता मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृन्मेदं व्यपेतभिप्रीत मनेस् पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इति अर्जुनं वासुदेव ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयम् आस भूयः आश्वास्यम् आस च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महत्ता अर्जुन उवाच दृष्ट्वेद्वं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेत प्रकृतिं गतः श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शम् इदं रूपं दृष्ट्वान् असि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः नाहं वेदेर्न तपसा न दानेन च इज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्ट्वान् असि ममायता भक्त्या त्वनन्यशक्या अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्क्रीण्मत्परमो मत्कर्म क्रीण्मत्परमो मद्भक्त्या संगवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यः स मामिति पांडव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय हरि बोल अनंत अनंत धन्यवाद स्फूर्ती माताजी तुम्ही बारला ऐकून सांगितलं आणि धन्यवाद राघवेंद्र प्रभुजी तुम्ही बारीला ऐकून सांगितलं अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी तुमगेला तकून या विश्वरूप दर्शन ऐकूचे आमगेला हो भाग्य अनंत अनंत धन्यवाद प्रभुजी हे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवानानं विश्वरूप दर्शन अर्जुना दाखयलं आता आमकां ऐकून आमकां ते विश्वरूप दर्शन पळयला वरी जाली प्रभुजी अनंत अनंत धन्यवाद आता 12 अध्याय भक्ति योग ಬಗ್ಗೆ सांगू आमगेले रिसाइट करचे आमगेले उठसाची सुगुणा भट माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः श्रीभगवानुवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मताः एत्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्
अभ्यासायोगेन ततो ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि पूर्वसिद्धिमवाप्स्यसि अतैत्यदप्यसक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्याग त्यागाचान्तिरनन्तरम् अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोर्बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोर्द्वैर्गे मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर्भक्तिमाना मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरी बोल सुगुणा माताजी, तुम्ही बारी ऐकून सांगितलं क्लिअर जाऊन राग मस्त खुशी झाली माताजी. अनंत अनंत धन्यवाद तुमका. आम्ही गीता महात्म्यन तो अर्थ कोण घेतील भगवद्गीतेचे श्रवण आणि पठन केलारी आणि भगवद्गीते सारू आम्ही अर्थ कोण घेऊन आमगे जीवनांतू अळवडिसून घेतलारी आमगे आत्मशुद्धी कोण घेतलारी आम्ही भक्ती मार्गांत मुखार सुचा जाता म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेतील अशी भगवद्गीतेन तू आम्ही सांगितलं कसं आम्ही इच्छ करताची त्या देव आमका अनुग्रह करता म्हणून आमगेल काही मना भितर एक आशिल्ले आम्ही भगवद्गीते श्लोक शिक्का म्हणून ताक समजावून भागवत पुराण कोंकणी टिमान हे आयोजन केलेलं भगवद्गीते पारायण आम्ही सकड त्यानंतर समेत शिकून पारायण करचे आमकां अवकाश दिलेलो अनंत अनंत धन्यवाद. आमगे सकड जनाल जीवन भक्तिमय जावो आणि कृष्णमय जावो म्हणून आम्ही आशा कोऱ्या अशी सांगताची. आता नेक्स्ट 13 अध्याय तकून विद्यापई माताजी करताची लीड करताची. ओवर टू यू विद्या. Thank you, Bharati. Next 13 अध्याय समूह यत्तसची क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग आमगे पुराजना गोत्तशिली मथुरा माताजी 1 to 17 चैप्टर समूह यत्तसची. नेक्स्ट 18 to 35 श्रीकला पै समूह यत्तस. हरे कृष्ण मथुरा माताजी. माताजी म्यूट रसा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ तृतीयदशमोऽध्यायः प्रकृति पुरुष ಹಾಗೂ प्रज्ञे. अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च
एतत् वेदुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते यद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यच्च ज्ञानज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्चाद्रक् च यद्विकारी यतिश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विद्ये पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चिते। महाभूत्वा भूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चेन्द्रियगोचरः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वम् अधम्मित्वम् अहिंसा क्षान्तिराजर्वम् आचार्योपासनं शौचं श्रेयमात्मा विनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारग्रहादिषु नित्यं च समचित्वत्थम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु महि चान्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अधात्मा ज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेय यत्र प्रक्षामि यज्ञात्वामृत अश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सथा न सदुच्यते। सर्वतः पादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणभासां सर्वेन्द्रियविवर्जितं सत्तं सर्वभृत्यैव निर्गुणं गुणभोक्ष च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मात्मतः विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभृत्य च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। हरे कृष्ण। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसा परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं यदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासताः मद्भवायो मध्यते प्रकृतिपुरुषं चैव विद्यनादिरुभावपि विकारांश्च विद्धि प्रकृति संभव प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणान् गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपादष्टानुबन्धा च भर्ता भोक्ता परमात्मेति चाप्युक्तो यो विचायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमचानन्दः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित्
एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णं लोकमिदं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम अथ-त्रयोदशोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. थँक यू मथुरा माताजी, तुम्ही चंदुकोन सांगला. थँक यू सो मच. श्रीकला भारी चंदुकोन सांगली देवा तुवें. थँक यू सो मच. तुगेला म्हाका अनंत अनंत कोटी धन्यवाद. तुमकां इतलो संद दाखोवन पळय चंदुकोन तुमी सांगतासची. तुमगे लांबनी तुमकां प्रोत्साहन दिसतासची तशी चंदुकोन मुखारी चंदुकोन शिकाच्या मा भगवद्गीता. ओके, थँक यू. थँक यू. हरे कृष्णा. नेक्स्ट हरे कृष्ण देवा. नेक्स्ट 14 अध्याय संगु एत्तसची गुणत्रय विभाग योग. स्वाति कामत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हाँ ओके. अथ चतुर्दशोऽध्यायः गुणत्रय विभाग योगः. श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः. इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च. मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत. सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजः प्रदः पिता. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत. ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत. रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत. रजसत्वं तमश्चैव तमस्सत्वं रजस्तथा. सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत. लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशुनः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन. यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमवितां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते. रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्. सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो
भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणातीतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. स्वाती माताजी तुम्ही छंद कोण सांगला. थँक्यू सो मच. थँक्यू हरे कृष्ण. नेक्स्ट 15 अध्याय सांगू येतसची पुरुषोत्तम योग दिव्या कामत माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दिव्या माताजी. दिव्या माताजी तुम्ही सचवा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिव्या माताजी. दिव्या माताजी दिसतं नांची. विद्या दिव्या माताजी नांची. हा मायका. हरे कृष्णा. मायका तुम्ही कंटिन्यू करताच पण 15 अध्याय म्हणजे हा वही मायका. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ 15ोऽध्यायः पुरुषोत्तमयोगः. श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम्। यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। यथ प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. मायका आज तुगेले तोंडांतून आयकूंक काळशिशिल्लें. तुगे सुरीली आवाज सांगतो. So thank you so much. Next मायका तुका उपास तुगेलो कृष्णा लायक अनुग्रह दिला तुका आज तुगेले तोंडांत आयकुया म्हणून. So 16th अध्याय दैवासुर संपदा विभाग योगा. माया माताजी प्लीज 1 to 16 माया माताजी 1 to 12 मायक सांगता सर 13 to 24 दीपा भट माताजी. माया माताजी ओवर टू यू. हरे कृष्णा. श्री परमात्मने नमः. अथ षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योग. श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरीम् देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता माशु च सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किम् अन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्ध मीमं प्राप्से मनोरथम् इदमस्तीदपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्यनीते चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी चित्तोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिश्च इत्यज्ञानविमोहितः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः तानहं द्विषतः क्रूरा संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमंशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्तैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकसेद्यं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेय ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्यसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। माया माताजी आणि दीपा भट माताजी भारी चंदुकोन सांगली तुम्ही. थँक्यू सो मच. हरे कृष्ण. नेक्स्ट हरे कृष्ण दीपा माताजी. 17 अध्याय सांगू येतती श्रद्धात्रिय विभाग योग. शोभना माताजी. हरे कृष्ण. शोभना माताजी. हरे कृष्ण. ऐकू पडतंय?
वय वय शोभना माताजी तुम्ही सांगायची. सगळ्यांगे नमस्कार. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रय विभाग योगः. अर्जुनोवाच ये शास्त्रा विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु कृष्णा सतमाहो रजस्तमा. श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा. स्वातिकी राजसी चैव तामसी चेत तां शृणु. सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत. श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यश्चाधा स एव सा. यजन्ते स्वातिका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा. प्रेतान् भूता गणां तानि यजन्ते तमसा जना. अशास्त्रा विहितं घोरां तपन्ते ये तपोजना. दम्भाहंकार संयुक्ता कामारागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतसा. मां चैवान्ता शरीरस्थां तान् विद्यासुरनिश्चयान्. आहार सप्तभी सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया. यज्ञ सप्तस्तथा दानं तेषां वेदामि शृणु. आयुष्यत्वा बलारोग्या सुख प्रीति विवर्धना. रस्य स्निग्ध स्थिर हृद्या आहार सात्विका प्रिया. कट्वाम्ला लवणा तुष्णा तृष्णा तुक्षा विदाहिना. आहार राजसा श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदा. यथायं गतारसं भूति पर्युक्षितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेधं भोजनं तामसा प्रियम्. अफलाकांक्षिभिर्युक्ते विधिदुष्टे य इज्यते. यष्टव्यमे निवेदिमाना समाधाय सात्विका. अभिसन्धाय तु फालं दम्भार्थमपि चैव यत् इच्छते भरतश्रेष्ठा तं यज्ञं विधियज्ञसं. विधिहीनामसृष्टानं मन्द्रहीनामदक्षिणं. श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं चरिचक्षुते. देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जनं. ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते. अनुद्वेषकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वादयाभ्यासनं चैव वाग्मयं तव उच्यते. मनःप्रसाद संयत्तं मौनात्मात्मविनिग्रह. भाव संशुद्धिरवर्तेत् तपो मानस उच्यते. श्रद्धया तप्तस्तत्त्रिविधं नरै. अफलकांक्षिभिर्युक्ते स्वातिकं चक्षसे. सत्कार वनपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते दधिः प्रोक्तं. राजसं प्रचल ध्रुवं मूढाग्रहेणात्मने यत् पीडाया क्रियतो तपः. परस्योदानर्थं वा तत्तमासमुदहृदं. दानव्यामिदव्यादानं दीयेते नोकारिणे. देशे काले च पात्रे च तदानं सात्विकसंयुतं. यद् प्रत्युप्रकारार्थं फलमुद्दिश्य व्याप्ना दीयते च परिक्लिष्टं. तदानं राजसं समृद्धम्. अदेशकाले यादाना पात्रे च दीयते. असत्कृतामवज्ञानं तत्तमासमुद्रकृतम्. ओं तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण श्रीविदस्मृता. ब्राह्मणास्तेन वेदश्च यस्य च विहिता पुरा. तस्मात् देश यज्ञादानव क्रिया प्रवर्ते विद नोक्ता. सततं ब्रह्म विद्धिनां तद्विद्यानां विसन्ध्याय फलं यज्ञातपक्रिया.
दाना क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्चक्ता प्रार्थयच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोप्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदीत्यावादितीयते अश्रद्धाय भूतं तत्तं तपस्तत्सक्तं कृतः च यत् असक्तित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्नेन क्रिया इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा शोभना माताजी, तुम्ही चंद कोण सांगलाय, तुमको मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. नेक्स्ट 18 चॅप्टर मोक्ष संन्यास योग सांगू येतसची दोग जन 1 to 59 सांगू येतसची अनंत प्रभुजी आणि 60 to 72 किरण प्रभुजी सांगू येतसची. अनंत प्रभुजी तुम्ही आज सचवा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. त्यांनी म्यूट करायचं सांगलं ते अनम्यूट करू. ओके ओके ओके. अध्यानम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टादशोऽध्यायः. अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषोधन. श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषविदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्मं नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्य कुशलं कर्म कुशले नानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः
पश्यदकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो यस्य न लिप्यते अथवा तुम्ही सांगितलं हरे कृष्ण म्यूट झाला पटमा ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यतावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्यमिमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकेऽस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदारतम् नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदारतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसा मनवेक्ष च पौरुषम् मोहाद् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसंगो नहंवादे धृत्युतात् साहससमन्वितः सिद्धसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको लसः विषादे दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति म्या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तो धर्म कामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा धृतिः सा पार्थ तामसी सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगात् अत्तदग्रेत्मतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदारतम् न तस्य पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मण क्षत्रिय विशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमो दमस्तपः शौचं शान्तिर्राजवमेव च ज्ञानं विज्ञानम् आस्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ज्ञानमेश्वर भावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम्
कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धि परमां संन्यासेन अधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत्वाक्याय मानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहंकार बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या माम् अभिजानाति यावान्यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्माणो मदपव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चितः सततं भव मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्गसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वां नियोक्ष्यति। ओम श्री कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी ऐकू बरं माताजी. वै ऐक पडता सांगा प्रभूजी. स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्तेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विंश्रैतत् अशेषेण यथा शेषसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टोषि मे दृढम् इति ततो यक्ष्यामि चेति हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामैवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते नाथपाकाय नाभाय कदाचन न च अश्रुष्यवे वाक्यं न च मां योऽध्यसूयति य इदं परमं गुह्यं मध्यस्थेष्वपि अभिध्यास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा माम् एवैष्यति असंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यप्रियतरो भुवि अध्येष्यते च या इमं धर्म्यां संवादम्
आवयो ज्ञानयज्ञेन तैराहं तिष्ठस्याम् इति मे मतिः। कश्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहा नष्टस्ते धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा यत्प्रसादान् मयाच्युता स्थितोऽस्मि गतः सन्देह करिष्ये वचनं तव। सञ्जय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इमम् अश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतत् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। राजन् संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं शिष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् शिष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम हरे कृष्णा. अनंत भटमाम तुम्ही लायकोन सांगले म्हाका देवस्थाना बसून ऐकला म्हणके जाल्या तुम्ही सांगताना मस्त धन्यवाद तुमका मस्त धन्यवाद तुमका. हा किरण प्रभुजी तुम्ही शंदुकोन सांगले थँक्यू सो मच. आज मी पुराजन धन्य जाली जी कितले जणांना आज पठण केला तांकाय कृष्णान अनुग्रह आसा कोण ऐकली श्रवण केला तांकाय कृष्णान अनुग्रह आसा अशी जी आमगेल्या भागवत पुराण कोंकणी टिमांतल्यान अशी आमकां अशी सौभाग्य दितास का म्हणून आम्ही लेखतास अशी मुरलीधर चरण प्रभुजी तांगेल पुराठी मना कितले लायक एक अवसर दिला की एकादशी दिसो आज सकाळ देखून ऐकत असच आम्ही जननी माता थंय आम्ही सकाळ देखून ऐकली जी तांगेली आरती पळयली. आज संजवाळा भगवत पुराण कोंकणी टिमांतल्यान तांणी दवरले प्रोग्राम आम्ही रियली तुमकां पुराजनाक धन्यवाद आमगेलो. धन्यवाद म्हणजे नाम आहे भाग्य काय हाँ भाई तुमगेले भाग्य आमगेले भाग्य अत्यंत परमपद जाऊन असेल हे कृष्णाला हे भाई खंडित भाग्य अंक मिळे हे आमगेलं भाग्य. हाँ खंडित भाग्य दिल्या म्हणून तुमका धन्यवाद म्हण का आम्ही तुमगेले भाग्य आमगेले भाग्य कृष्णाला अनुग्रह. थँक्यू सो मच किरण प्रभुजी तुमका मस्त धन्यवाद. हरे कृष्णा. हरे चान्स दिले बघे एक दिवसाचा ऑफिस दिवस एक दिवस कोणी भगवद्गीता वाचू म्हणून भाग आहे काही पूजन आहे त्यांची उल्लेख भाग येतो. हाँ खंडित प्रभुजी. हरे कृष्णा. मुरलीधर चरण प्रभुजी कसने सांगू असवा. हरे कृष्णा सगळ्यांके धन्यवाद इतली लायक जावन भगवद्गीताचे पठण केलेलं का आमकां त्या पोरा ऐकूचे अवसर मेळ्ळा आसा. माया माताजी तांकां विद्या माताजी तांकां भारती पै माताजी तांणी इतली आयकून ते सेशन्स लीड केलेले आसा. श्रीमती पद्मा भट तांकां आनी श्रीमती गायत्री कामत तांणी आयकून ताजे स्क्रीनार दाखोवचे आसा रेग्युलरली
आणि बॅकग्राऊंड असेल पुरा जण आजी इतली जणांन वाजिल्ले केल्लेलें आसा. फायचे सेशन मिस करू नाकाची म्हणून सांगचे तरी एंडिंगान तूं दोन शब्द सांग्या म्हणून लेखिल्ले. आई वामन द्वादशी, त्यानंतर ಶ್ರೀಲಾ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸಾರಸ್ವತ್ बॅकग्राऊंड हातून आयिल्ले तांगेले जन्म दिवस आविर्भाव आणि त्यानंतर भक्तिविनोद ठाकूर गौडीय संप्रदायातून आशिल्ले तांगेले आविर्भाव दिवस. ताजे प्रकार आमी फायचे सेशन कशी करता सच म्हणल्यार फायचे सेशनान तूं मस्त भजन त्यांनी बरयलें भजन आमी सांगचे खातीर प्रयत्न करता आसाची. ऑलमोस्ट हांव स्क्रीनार दाखयलें ऑलमोस्ट 20+ त्यांनी ते भजन म्हणटा आसाची 5 वैष्णव भजनां. आमगेले पुरा भागवत पुराण कोंकणीचे रेग्युलर जावन आशिल्ले तितले जण एक वैष्णव भजन सिलेक्ट केल्लेलें आसा. तांगेले स्क्रीनार ते वचना स्टक केल्लेलो आसा. ऑलमोस्ट 25 जण आसाची फायच्या सेशनाक. आणि फाय प्रत्येक म्हणल्यार भोगारती आसता, त्यानंतर संध्या आरती आसता स्क्रीनारी. आमगेले श्री राधाकुंड प्रभूची भोगारती करता आसाची. हर वेळेस आम्हाला सीता माताजी संध्या आरती गायन करता आसाची, त्यांची मिस करू नाकाची. फाय आमी ऑलमोस्ट 5:45 इंडिया टायमान तो सुरू करूया आणि ते 2.5 hours प्लस वच्चे पुरो टोटल सेशन. तस्य महाबाहो विवेदितुं काजी म्हणून करता आसा. तुमगेले की तशें सांगून आयच्या सेशन हांव हांगा विराम करू प्रयत्न करता आसा. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. संपूर्ण भगवत गीता पारायण की जय. His Divine Grace Srila Prabhupada की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तुमगेले पूरा परमिशनारी सेशन हंगा विराम देता. हरे कृष्ण. 5 minutes.